Neko viče sveta kućo onoga što je ljepši i najbolji kod Boga. Tad Fatima sa prozora pogleda nepoznata dva mladića ugleda. Obojica pred vratima čekaju, oba stoje i preda se gledaju. Tad pejgamber kćer Fatimu poviče: ko je to kćeri na vratima što viče? Dragi babo, ja ih vidim dvojicu, mladi ljudi, al ih ne znam koji su. Tebe viču, ispred vrata ne idu, možda žele malo tebe da vide. Draga kćeri, zar ih ne znaš koji su? Ja ću kćeri tebi kazat, ovi su. Jedan jeste koji ljude umara, koji kuće ovog svijeta obara, koji milo od dragoga rastavlja i sirote bez matera ostavlja. Taj će mladić kćeri doći svakome, pa je došao sad i meni ovome. I tome je ime Melek Azrail, a drugom je ime Melek Džebrail. Džibril došao kćeri da me obiđe, a Azrail da mi dušu poište. Sad im reci neka meni uniđu, jer su oba došli da me obiđu. Džibril uđe, prvi izum dobio, a Azrail pred vratima ostao. Kada Džibril pejgamberu pade, selam nazva, kod Resula on stade. Merhaba ti, o Džibrile, brate moj, tebe nema sve na tanje, život moj. Kad je Džibril u Resula pogledao, smrtne znake na licu mu ugledao, poče vikat: Muhammede, zaplaka. Ej moj dostu, ti si hasta velika. Nikad Džibril nije plako do tada, nit će više zaplakati od tada.
O Džibrile, smrtna gorač teška je, ko je proba, taj sam znade kako je. Više dana ovu bolju ja imam, a sve tebe, dragi, dostupo gledam. O Džibrile, kakvu vijesti nosiš, kakvu milost ti od Boga donosiš. Muhammede, Božji rahmet na tebe, sve Božije milosti su na tebe. Radi tebe sve je Allah stvorio, svemu svijetu s tobom sreću donio. Evo sada, dragi Allah, odredi melekima svima sada naredi, da nebeske sve kapije otvore i sva vrata džehennemska zatvore. Sva nebesa sada će se okitit i džennetske sve hurije nakitit. Svi meleki u red stati moraju, čiste duše tvoje da pogledaju. Takve časti više nema nikome, samo tebi i ummetu baš tvome. Muhammede, eto šta sam donio, takve vijesti od Boga sam dobio. O Džibrile, sve te vijesti dobre su, Božjega milosrđa pune su. Vidiš, brate, moju bolest kakva je, opet briga za ummetom teža je. Dragi brate, šta mi imaš kazati za moj ummet, imal kakve milosti? Jer moj ummet potlje mene ostaje, pa se bojim da vjerski ne propadne. Muhammede, za ummet se ti ne boj, ako bude on pripadnik pravi tvoj. Tvoja milost kod Allaha kakva je, kazo sam ti i ummetu takva je. Ti ne žališ što ti ummet ostaje, pravu stazu kazo si im dostaje. Sa njima će sveti Kur'an ostati, koji će ih pravim putem voditi. Na mahšeru kad svi tamo budemo i svi skupa kad pred Boga dođemo, sve narode Bog će, dragi, pitati, a najprije tvoj će ummet pozvati. Tvoj će ummet tada tebe potražit, svi će tebe, Muhammede,
povikat. Ti ćeš tude veliko pravo imati, ummet će se oko tebe sabrati. Ko je dobar, za toga se ti ne boj, ko je griješnik, ti za toga posreduj. Tvoju molbu Bog će dragi primiti i njima će grijehe oprostiti. Prvi na red ti ćeš unić u džennet, a za tobom slijedi odmah tvoj ummet. Sad si dostu s mene brigu podigo, o Džibrile, Bog ti dragi pomogo. Džibril sada od Resula odlazi, a Azrail sada njemu dolazi. Selam nazva pejgamberu, znak dade, na nogama spram Resula on stade. Milosnik je velika hasta gledao, na koljenu Ajšinom ležao. Azrail ga pita viče, ej Latif, kako si ti, jesi li odviše daif? Dobro došao, Azraile, merhaba, sjedi brate, šta je tvoja naredba? Ili si došao dostu da me obiđeš, ili moju dušu da ti oduzmeš? Muhammede, da te vidim došao sam, i za dušu hoćeš da te zapitam. Veliki Allah ovo meni naredi, bez dozvole mom Resulu ne idi. I veli mi, uzmi dušu Resulu, i to ako njemu bude za volju. Moj milosnik, ako duše ne dadne, hajde natrag, ne govori ni jedne. Ja sam takvu zapovijest dobio, volja tvoja, eto sam ti kazao. Tad pejgamber Azrailu povika, ja sam odan dragom Bogu za vijeka. Ja sam, brate, Božji sluga nemoćan, a Bog dragi u svemu je svemoćan.
naredbi se Božjoj mora odati, volja Božja da ja moram rijeti. Kada si došao moju dušu da primiš, gledaj, nemoj da me plaho napatiš. Vidiš, brate, moje tijelo jest hafif, smrt je gorka, a vudžud je moj daif. Dobro, dobro, Muhammede, tako je, ja ću gledat sve najbolje kako je. Sad Azrail Muhammedu poviće, tvom životu već vrijeme ističe. Poče Resul s dunjaluka da ide, slatke riječi razgovarat prekide. Vedro lice, smrtni znoj mu poklopi, on mu barek svoje oči zaklopi. Mirisavi vjetrić tada zapiri, tad Fatima se halijom zacvili. Glas žalosni puče po svoj Medini, mre pejgamber, sav se narod uzbuni. Staro mlado suze roni dohodi, zadnji puta još Resula da vidi. Tad je Resul još pomalo disao, čiste duše ne bijaše predao. Al mu lice smrtne znake kazuje i disanje sve pomalo nestaje. Čista duša u grlo se već penje, pomaviše njemu usne rumene. Al usnama neprestano on miče, glasa nema, ne čuje se šta viče. Hazret Ali preletivši taj veli, vrže uho da presluša šta veli. Kad presluša, on spominje ummeti, spominjući čistu dušu on pusti i preseli s ovog svijeta onaj zat
Amin Bože, nek nam bude šefat. Kad je Bilal salavat zaučio, mnogi narod tada se je spremio. Svi meleki sa nebesa sašli su i sve duše pejgamberske došle su. Pejgamberu svi dženazu klanjali, čisto tijelo na ahiret spremili.